Roberio yobwagachi ase getambe nigo yamanyekaine koba erimo yabasacha korende ase Sahum Mohamed koro musubati koro ase kaunti ya Kilifi nigo bono emerimo yobwagachi tari merimo yende onsigo nigo abere gakoyekora erio kokora ogonchoreria amagima yabamenyi bensemeyo gwetera ase obumanyi bwaye na omukia abekira ase emerimo yobwagachi nigo bono anyare koba gakorosia matobari ase bono Sahum akonyera basubati abange kuru ase ensemeyo gosoa sobwagachi na kwenyorera eng'eria yabo ya kira rituko muri kito Deborah Kerubo agotumanyia ase enchero gwikera ase getambe emirimo yobwagachi nigo yamanyekaine koba emirimo yabasacha korende ase Sahum Mohamed kuri kaunti ya Kilifi emirimo yobwagachi tari meremende yonsigo nigo abeiro koyekora eriogonchereria amagima yabamenyi bensemeyo anene mono abasubati. Kazi ilikuwa ni ya wanaume ndio walikuwa wakifanya, lakini katika hali vile tulivyokuwa tukiangalia na kazi za kina mama kulikuwa hakuna, ikabidi nasi tuanze kuingilia zile kazi za kufanya ile kazi ya kuchimba jiwe. Gwetera soboko nyibwaye no mukia bekire ase emirimo yo gwatia magana na korisia matobori Sahum nigakonyira basubati abange kurwensemeyo gosoa sobwagachi na kwenyorera eng'eria ya kira rituko. Benefit ya hii kazi tumeona iko na manufaa vizuri sana, na iko na manufaa. Nyumba tumejenga za block wenyewe huku, una shule yetu ya karibu ambayo ndio yasoma watoto wetu ambayo iko bahari. Hiyo ilikuwa iko very rough na imejengwa na jiwe la kulifanyia kazi kama wazazi wakaaji wa huku. Ime yorogongo rwa magorani ime ye kaunti ya Kilifi nigo Sahum akonyira sensemo yobwagachi bw'ekinyomba chisukuru nechikanisa gwetera se company yaye ase bakubatarana ne familia yaye kero ki weekendi nechinga ki abana baye barasomotimo ko motambe bwerusa abana bo nigo bagokonya gwatamagena gwetanieli bweye mama. Mimi naweza kuongelesha hivi manake hata tushongea tayari, tukakaa kwa pamoja na tukaangalia ile dharubu tuliokuwa tukipata na hii tukaipata ina wepesi. Korengana na Lloyd Kai oyoro mo engineer no Munyakondo imeye kaunti ya Kilifi gwetera se mirimo yaye yobwagachi bw'ekinyomba nigabasubati abange babakorega sienenengia asobwagachi chingaki omubaro monene bw'abasubati ogenderete kwenekigwa ase sector yobwagachi. In the year 2020 could hardly notice any woman in the quarry sites, but as per now where we've reached, there are so many women who are working in those sites. So when sourcing for building blocks, building stones, we sourced from Magorani, and before you could hardly see any women in those quarry sites, but as per now the number of women has greatly increased, and this is so inspired to see women actually stepping up in the construction field. Kuripoti ya kurwa kaunti ya Kilifi nchini Gonkuru kwa Deborah Kerubo.